Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Huye umugabo ngo aho kujya mu ndaya yahisemo kujya asambanya umwana we. Mwese mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye umugabo w'imyaka 50 ukekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa w'imyaka 15 babanaga mu rugo. Icyaha uregwa akurikiranywe n'ubushinjacyaha cyakozwe mu ijoro ryo kwa 21, 22 na 23 Nyakanga 2021 mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye. Mu rutoki aho yarariraga ibitoki ngo batabyiba. Nkuko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru mu ibazwa rye, ukekwa yemera ko yamusambanyije iminsi 3 ikurikirana abitewe n'uko umugore we yari yarahukanye ashaka ko umukobwa we yamusimbura muri izo nshingano aho kujya mu ndaya. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranywe kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo kigera ku myaka 25 hashingiwe ku ngingo ya 4 itegeko nimero 39/2019 ryo kuwa 8 Ugushyingo 2019 rihindura itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aya ni amahano sinibaza nimba abantu mu by'ukuri babikora bafite mu mutwe hatekereza neza cyangwa se hakora neza, gusa ni insanganya, ni ikibazo gikomeye cyane utatekereza ko cyakorwa n'umuntu muzima. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.